سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سامل سنگت فیصل آباد میں مختلف مقاصد کے ساتھ ساتھ یہ محفل سجانے کی ان کے غرض و غایت یہ بھی تھی کہ ہمارے ملک کے مشہور شاعر جناب بری نظامی کچھ دن پہلے طویل علالت کے بعد صحت یاب ہوئے ہیں۔ اب میں التماس کرتا ہوں نہایت احترام کے ساتھ ہمارے ملک کے بہترین پنجابی اور اردو شاعر جناب بری نظامی سے کہ وہ اسٹیج پر آتا ہے۔ بابا تھل تشریف لے آئے ہوئے مگر سنے تھا بے بس منظور صاحب دوسرے دوست صادق صاحب بلکہ خوشی اس گل کی ہے کہ ناز خیالوی صاحب بھی آج آئے تو بڑا بھرپور انداز نال انہوں نے کلام پیش کیتا ہے، تو میں مبارکباد دینا ان دوستوں جنہوں نے میرے دکھ ہاتھ فنڈایا۔ مشکورہ میں اپنے واجب الاحترام ڈائریکٹر انفارمیشن صاحب طاہر جمیل صاحب جنہوں نے اپنا قیمتی وقت کر کے سانو ٹائم دیتا ادبی محفل نو۔ باقی میں اتوں کی سماجی شخصیت ہر دل عزیز شخصیت نوجوان کہ پیار کرنے والا سنگی محمد طارق جنرل مینیجر کوکا کولا تشریف رکھیں۔ تو میں تھوڑے غزل دے اور ایک گیت مشکورہ میں انہاں گلوکاراں دا جڑے ایڈی دوروں سفر کر کے آئے اور شامل سنگت دی زیر اہتمام انہوں نے ایڈا لمبا پارا اور کوڑا جہا سفر کر کے میٹھیاں گلاں سنانے واسطے سارے کو پہنچے، تو میں دو شعر نظر کرنا اپنے امام شاعر نال پیر وارث نال دو گلاں، پیر وارث نال دو گلاں۔ مخاطب چھوٹے ہیں، امام ہیں، تو ادب نال عرض کی تھی یہ تیرے بعد وچ وارثا کی دساں جو جو حال ہویا تیرے رانجھیاں دا، تیرے بعد وارثا کی دساں جو جو حال ہویا تیرے رانجھیاں دا، میرے کلے دے سر کیوں پا گیا ہے سو ویلے دی دکھ سی سانجھیاں دا۔ تیرے بعد وارثا کی دساں جو جو حال ہویا تیرے رانجھیاں دا، میرے کلے دے سر کیوں پا گیا ہے سو ویلے دی دکھ سی سانجھیاں دا۔ تو قابل غور ویر رانجھے دے رانجھے دا خون چوسن، ویر رانجھے دے رانجھے دا خون چوسن، اج دے ویراں ورتارا ہے ورتیا، اج دے ویراں ورتارا ہے ورتیا ہے، ایک دشمن انسان انسان دا ہے، ایسا روڈ زمانے نے پرتیا۔ تو سامنے سے پنجابی میں نظر ہو گئے اج پیار کی منزلی ٹوٹ گئی، اج پیار کی منزلی ٹوٹ گئی ہے، رانجھے پکھدا راہ گلاتے، اج پیار کی منزلی ٹوٹ گئی ہے، رانجھے پکھدا راہ گلاتے نے، اور چہرے انہاں نے سروں دے پھل واگر سج جانے تے مردے ہی جاتے ہیں، چہرے انہاں نے سروں دے پھل واگر سج جانے تے مردے ہی جاتے نے، کہ روکلی صاحب شیرے تیرے رانجھے نو ٹڈیاں وانگ جو کے، تیرے رانجھے نو ٹڈیاں وانگ جو کے زردارے نے دستر چھوڑ رہی ہے، پاپ پڑھی دا واسطہ من وارث آدھا رب کے دو پیریاں دوڑ رہی ہے، پاپ پڑھی دا واسطہ من وارث آدھا رب کے دو پیریاں دوڑ رہی ہے۔ واسطہ شیرے
تیرے رانجے دی موت قریب جاپے الٹیمیٹم میں اج دے بڑے نہیں آتا تیرے رانجے دی موت قریب جاپے الٹیمیٹم میں اج دے بڑے نہیں آتا اور لکھتے دو مصرے اٹھ کے قبر وچوں اے ہو توڑے ویلے دے کھیڑے آتا لکھتے دو مصرے اٹھ کے قبر وچوں اے ہو توڑے ویلے دے کھیڑے آتا تو بالا ناچ تے ٹلیوں ہن کدے ملی کسے بھی جوگ نہیں اترا بالا ناچ تے ٹلیوں ہن کدے ملی کسے بھی جوگ نہیں اترا دی بازی جتن دی خاطر ہن راجیاں نو کھانی پہنی ہے جگ سمندراں تو اے شعر تو بعد میں ایک غزل نقل کرنا ہے اپنے استاد گرامی کی فضل گجراتی کی شاعر کے پاس نظر روپ سلکھنا نظم دا جاپے وکھرا پیار روپ سلکھنا نظم دا جاپے وکھرا پیار غزل دا اور بن سمنے لفظاں دے نال گندیا ہار غزل دا بن سمنے لفظاں دے نال گندیا ہار غزل دا لگیاں والے سارے جانن کوئی دوجا کی جانے لگیاں والے سارے جانن کوئی دوجا کی جانے دل دیا نازک تارا نالوں نازک تار غزل دا دل دیا نازک تارا نالوں نازک تار غزل دا بندش کنے کنا دے وچ رس پیا بھلا تے مستی وش وش جاوے کنا دے وچ رس پیا بھلا مستی وش وش جاوے چاندر دا چھنکار کی ہوندا ہے جو چھنکار غزل دا چاندر دا چھنکار کی ہوندا ہے جو چھنکار غزل دا تو جنی ڈونگی سوچ غزل دی جنی ڈونگی سوچ غزل دی فکر بھی اور نہیں دوں گا جنی ڈونگی سوچ غزل دی فکر بھی اور نہیں دوں گا جڑے کھڑے تے ہتھیں چڑھ جائے کد اظہار غزل دا تو بندش نظر کرنا ہے فاروق صاحب بنگشاں تے تشبیہاں ربطاں قافیے عجب لطیفاں بنگشاں تے تشبیہاں ربطاں قافیے عجب لطیفاں اور جیڑا اے دی جڑک نو جانے او فنکار غزل دا جیڑا اے دی جڑک نو جانے او فنکار غزل دا تے روپ پھلاں دا بڑی نظامی اکھیاں نو نہیں جچدا تے جس دن دا میرے دل دے اندر چبھیا خواب غزل دا تو نعت کا ایک مطلب پیش کر کے اپنے آپ کو اسٹیج تو دور کرنا ہے نعت کا ایک مطلب فاروق صاحب کون کہیں گا حشر نو صدا پاواں گا صدا پاواں گے کون کہیں گا حشر نو صدا پاواں گے کملی والے دی کملی چ ڈب جاواں